Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanor lai. Cipra Tent House. Ka KHDC lengba jong ketenat kayi peteng, ha ka arpoh nyau terik unai wing arjar arpolai, kala beteng biang ya ka kam khandra terding lesen ya kidukan, kibala syong da kibar jelah, ya kibala perlong hasor lai umkhra berok kawai. Kabalong ha kejingilam jong ba teibor patau beriu IM ke KHDC berubah fantin je la kedong IM rengkat bat kibor ketenat enforcement jong ke KHDC. Ha ketika jinglek kendra kiladon hadu prapo persen kidukan lai umkhra kibabiang lut ikikot gislah. Bat kiwipat kidukan ki bombiang kot bombiang slah kiba ketenat kelapan jingsyai bali bakim penbiang ya ki laisen bat kiwi kikot don kam bat ya kene ki bor jong ke KHDC kilabu tangkat sansengi bagi dei banwan pensyai ha office jong ke KHDC. Laban kedau bahag tega yo shlong kiladon bon kidukan ki basyong da kibar jela bat ki babon ki dei jong ki khasihi bat kat kum gajing itu jong ki kibar jela kilong ba kisimuai na ki khasi. Hagane ke jinglek kendra ke pulit enforcement jong ke KHDC. Watla kilalap babaro ki biang lut ki kot gisla Henry bunpat ki baterai da ki bar jela. Pada kaliang jong ke KHDC kala bata ye ki trai nongbu dukan ban penbiang ye ki labor license yetu ba FJ lagadong ubdeu MDC jong kalai umkhra. Shushu ki pulit enforcement kilalap ru ba ki dukan ki bombiang nya ki kot gisla marsin yo jingtip malor ke jingwan khandra trading license jong ki bor KHDC kilai khang lupa shwa ban wan poi ki pulit enforcement ke KHDC. Watla ketika yo ketika balasana da ka Shillong Municipal Board Henry Don na pedeng ki barjela ki bayo ya ka no objection certificate na ka dor barsenong bat kim patiaw setia ban lej apply ya ka license khayi lani ka trading license na ki KHDC Henry ne kasni ha ka jingkhandra trading license jong ka KHDC kalapan kendit ya ki barjela bawan ka KHDC bat don na pedeng jongki ki balayo ya ka trading license na ka Shillong Municipal Board ka bakilapan pau ba ka license na KHDC kam na don kam. Kan bagi pulit enforcement kedang beteng ya kejing kendra kato kat ni nak kibar jelang kibala tip ya kejingwan kendra trading license jong ke KHDC kila jarangai bat i ya kimar ki mata bat ya kedukan jongki. Keliga perfunasaka lebor kamu jong le kam kleran terkait when you travel, you engage them, you have good क्या नाम है? Farhan Nungrum. Farhan Nungrum. Farhan Nungrum. Arsipol ना? Arsipol. सर किसे ठीक है? Kalian council ni lah ya pendek ni kisi ladap ba adon kam banginya lek inspection indai tang lamika indai tang malki indai tang majai lengin saya keleng-keleng jo kasor ba kadang kamram jo council banding inspection maba yim tua bahkan long lingkar ka karukum ya penyayo penyahat te tasi ni ada kalemka ini ya terter batin hab ya cek magun sin yo kijing ujor babun kidukan di penyaji di business di kelam ka trading license di panapar di wan bande kelam ka professional tax kabadi banhap kadi ka rule hi bahap siu kadi ka rule hi bahap biaj nanti babile ka notification tingkat ba kajing yo jumut na ka shlong ka bashpang dan kamban ya cek ini berapa persen nak kinong di jing di hang ni alam ka hi ki dei ki ba yat nak nanti ki wadai marbun bangi cek hi ki dan hi ki license ki jong ki level license jong ki si bun pakim tipat ba ka professional tax ki ap siu tekan ni kalong ka jing yat nanti jong ni kalong batai ki ba wat professional tax ki ben siu ni ki khasiru abang ile ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi siu professional tax kamlong berpelat ye giwe di tairung kom wat iki labor license tu ni check lang basi maki wan kinong train na ina ikam tip pat isla kam yang pat isla itu dan kam check lang labor license tam tasi hajing bamdon em in charge jong ketriet bat isi em baki medon ha station ni la ya
wan sindan lang no dai PM i sa patau na naka land department ba ginya pendap ya kena inspection bat nginum sange tang si nginang yai ban ya cek nak kapor sakapor Atu nak yang ka dawar senang kadan am kabor ban kenralang tering sen kumlek di sekomsen kadan bor am senang pat. Atu kan sukai bor ne. em habia de bakajing kura kampat don kata ka ba ong pengi aibor ke dobas nong lani lani aibor ke dobas nong lani aibor ke seng balang ke kura te ka department ke badi ben kura badi ka hok ke ke KHDC ka diapno dengan so badi ka authority ke district council hi ban ke jing kura kan de district council Kan lo gajing dunong haweli buka personal tax. Ajing hidup nong nyimpan ya template ka survey bapaka nambang ngidang sedang kan ke jing ya cek de ke jing nong tak don baik kamde belum mana ka babun ba namal bun hi kim payatip baki hapele ka personal tax ka tikoi Ketika lemkra ketika jaka ba sedang ban cek de si bun kim pat ya pli ne gini non tribal ki badi surok tambangi nak kalian ke council nginum sya bakinya di lemu madan hanya surok footpath mentasi ngina sedang banyayan si dengi lap ikun kita ngin hang itu